buổi khác cái ơi chuột nạc lái buổi khác cái chuột cái gì mà nè Apoy sanga pino du hi Officer ni ruga telaw ma se mani phak tok te churim takin thok ve ula mani chung te chho chwa in lang milian ngot tum lo hian chang te chung me cheng kan tu bi hlei nem ho nang nang ro lumu When a noun stands for more than one, it is called a plural number. Kathu ni sim tu tol data.